Mu gihe hibazwaga impamvu AFC M23 itava mu mujyi wa Uvira kandi yarabyiyemeje, ndetse abandi bakemeza ko uyu mutwe utava muri uyu mujyi vuba, ahanini bitewe n'ibyo yari yasabye byasaga n'ibigoye cyane, harimo ko uyu mujyi yagombaga kuwusigira ingabo zidafite aho zibogamiye. AFC M23 igize itya iratungurana isohora itangazo ivuga ko ingabo zayo muri iri joro ryo kuwa 17 Ukuboza zisohotse mu mujyi wa Uvira, ndetse ko mu gitondo cy'ejo zizaba zamaze kuwuvamo ndetse n'ibyazo byose. Ibi bibaye nyuma y'uko u Burundi bwari bwamaze kwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko M23 itazava mu mujyi wa Uvira, kandi ko kuba M23 iri muri uyu mujyi bibubangamiye cyane. Ku rundi ruhande kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Kayikwamba nawe ku munsi w'ejo yari yiriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye n'abayobozi batandukanye baganira ku kibazo cya Uvira, ndetse ngo abategetsi batandukanye bakaba baramwijeje ko ikibazo bagiye kucyitaho, kandi ko bazakoresha ibishoboka byose kugira ngo amasezerano yasinywe i Washington ashyirwe mu bikorwa. Ku ruhande rw'u Rwanda, ubwo AFC M23 yasohoraga itangazo ko ivuye mu mujyi wa Uvira, u Rwanda narwo rwasohoye itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 17 Ukuboza, aho iyi nama yagarutse ku masezerano aherutse gusinywa i Washington muri Amerika. Iri tangazo rigira riti: kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Ukuboza 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho isinywa ry'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu byabaye ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama y'abaminisitiri yongeye gushimangira ubufatanye bw'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa ibyemejwe mu masezerano ya Washington, gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha no gukomeza kugira uruhare mu biganiro biyobowe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe mu buryo butabogamye bugamije gukemura ibibazo by'umutekano by'impande zombi zirebwa n'ibyo biganiro. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibikubiye mu bushakashatsi bwa 7 ku mibereho n'ubuzima bugaragaza ko hatewe intambwe ishimishije mu bipimo bitandukanye. Inama y'abaminisitiri yiyemeje kongera imbaraga ku buryo Abanyarwanda bose barushaho kugerwaho na serivisi n'ibikorwa by'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ko igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo cya 2026 gihagaze, ishimangira ingamba zo kurushaho kongera umusaruro w'ibihingwa, uburyo bunoze bwo gusarura no guhunika imyaka, ndetse no guhuza umusaruro n'amasoko. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Madamu Nasra Binti Salim bin Mohammed Al Hashimi, ambasaderi wa Sultana ya Oman mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Bwana Barbey Sadikov, ambasaderi wa Repubulika ya Kazakhstan mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Dr Richard Amenyahi, uhagarariye gahunda zihuriweho z'umuryango w'abibumbye mu kurwanya sida mu Rwanda, akaba umuyobozi w'ibiro bya UNAIDS
bikorera mu bihugu bitandukanye, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Osake Group Limited. Abagize inama y'ubuyobozi: Bwana Cheumen Liyong, Perezida; Madamu Dederi Uwimana, Visi Perezida; Dr Jean Pierre Nshimiyimana, ugize inama y'ubuyobozi; Bwana Albert Munyabugingo, ugize inama y'ubuyobozi; Madamu Juliette Kavaruganda, ugize inama y'ubuyobozi; Madamu Gemma Maniraruta, ugize inama y'ubuyobozi; Madamu Juliette Gakwerere, ugize inama y'ubuyobozi. Osake Utility Limited, Bwana Maxime Marius Mwiseneza, umuyobozi mukuru. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva.